Reka mbasuhuze kandi nongere mbahe ikaze inshuti bakunzi bacu, nizere ko aho muri hose mumerewe neza. Ni amakuru atandukanye tubagezaho hano ku Ibendera TV. Nitwa na Christine Ntirushwa, nizere ko rero muri kumwe natwe mu makuru atandukanye. Twihuse turababwira ko umugabo w'ikimenya bose w'umunyagineya Balthazar Engonga yamaze kurekurwa. Turaza kubabwira ibijyanye n'irirekurwa rye, hanyuma turaza kandi no kugaruka ku byabaye ku banyeshuri barebeye amashusho ya Balthazar mu ishuri. Ibyababayeho byose muraza kubikurikira hano ku Ibendera TV. Reka mbere yo kwinjira muri izi nkuru ariko tubanze dufate umwanya dushimire mwe nshuti zacu zakadasohoka mubana natwe umunsi ku munsi mu nkuru n'ibiganiro tubategurira tukanabagezaho hano ku Ibendera TV. Niba ujya ufata umwanya wawe waba muto cyangwa munini ugakurikira Ibendera TV, turagushimira cyane. Turashimira kandi namwe mwakoze subscribe kuri channel yacu Ibendera TV, mwarakoze guhitamo twebwe. Imana yibaho umugisha. Ni nako kandi twibutse mutarakora subscribe kuri channel yacu Ibendera TV kuyikora kugira ngo dukomeze kugenda nk'abandi dusangira amakuru atandukanye tubategurira tukanabagezaho hano ku Ibendera TV. Nitwa na Christine Ntirushwa, ni ku Ibendera TV, kaze kuri mwese. Mu gihugu cya Guinea Equatoriale, Balthazar Engonga wabaye kimenya bose yarekuwe. Umunyabigwi wo muri Guinea Equatoriale Balthazar Engonga biravugwa ko yarekuwe akava muri gereza. Urukiko rukaba rwasanze ari umwere nk'uko bigaragara mu mashusho yasakaye ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye ari kumwe n'umuryango we. Wari umuyobozi w'ikigo cya Guinea Equatoriale gishinzwe gukora iperereza ku mikoreshereze y'imari ANIF, Balthazar Engonga mu minsi ishize nibwo yafatanywe amashusho arenga 400 amugaragaza arimo gusambanya abagore benshi barimo n'abayobozi bakuru muri icyo gihugu, ndetse na mushiki wa Perezida Teodoro Obiang Nguema yafashwe ari gukorwaho iperereza ku byaha bya ruswa n'ibindi byaha by'imari uyu mugabo yarakurikiranweho. Kugeza ubu rero amakuru ari hanze aravuga ko urukiko rw'ikirenga rwa Guinea Equatoriale rwafashe umwanzuro ku rubanza rwa Balthazar Engonga rukamugira umwere nyuma y'uko amashusho arenga 400 akora imibonano mpuzabitsina yasakaye ku mbuga nkoranyambaga. Urukiko rukaba rwasobanuye ko abagore bose bagaragara muri ayo mashusho ari abantu bakuze bafashe ibyemezo byabo ku giti cyabo, kandi ibisubizo by'ibipimo by'abaganga ngo bikaba byaragaragaje ko Balthazar nta ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina yigeze yanduza abo bagore. Uyu umugabo rero akaba bishingiwe kuri ubwo busesenguzi bw'urukiko rukuru, akaba ngo yamaze kurekurwa. Ubundi ariko Balthazar, reka tugaruke inyuma gatoya tugaruke ku by'ubundi. Hashize iminsi uyu mugabo witwa Balthazar w'umunyagineya Equatoriale atangiye kumvikana hirya no hino, ndetse biza no kuvuga ko yatawe muri yombi. Uyu yazize gufatanwa amashusho arenga 400 asambanya abagore barimo n'abayobozi bakuru, bamwe bagahamya ko byaba ari impamvu za politike zigamije kumukumira ngo atazahatanira kujya ku ubutegetsi bwo kuyobora icyo gihugu. N'amashusho yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga yatumye Balthazar Engonga aba ikimenya bose kubera gusambanya abagore benshi mu bakomeye ku butegetsi. Binagaragara ko bamwe bari babizi ko bari gufatwa ayo mashusho. Nyuma Balthazar Engonga usanzwe ari mwishywa
witwa Teodoro Obiang Nguema urino kubo byatekerezwaga ko yamusimbura ku butegetsi yaje gutabwa muri yombi yirukanwa no ku kazi ke. Hari bamwe bavuga ko aya mashusho yashyizwe ahagaragara ari bumwe mu buryo bwakoreshejwe mu kumusiga icyasha ngo atazabasha guhatanira kujya ku butegetsi bwo kuyobora icyo gihugu. BBC yanditse ko polisi yasabye bamwe mu bagore bagaragaye mu mashusho kujya kurega Baritazari ko yabasambanyije ku gahato, kandi ari ngo uwemeje ko yatangiye inzira zo gutanga ikirego cye. Baritazari ni umuhungu wa Baritazari Ngonga Angel, nawe uvuga rikijyana muri Guinea Equatoriale, gusa ntiharamenyekana impamvu basambanaga bafata aya amashusho. Nsange Christian Esimikaze utavuga rumwe n'ubutegetsi uba mu Bwongereza bw'iyi BBC ko ibyo babona uyu munsi ari iherezo, ngo ni iherezo rya perezida. Hari ikibazo cy'uzamusimbura rero ngo bikaba ari intambara iri hagati yabo. Bivugwa ko umuhungu wa perezida Teodoro Obiang Nguema akaba na visi perezida Teodoro Obiang Mangwe na nyina bagerageje kwigizayo umuntu wese wabangamira umugambi wo gusimbura se ku butegetsi. Perezida Teodoro Obiang Nguema w'imyaka 82 yageze ku butegetsi mu mwaka w'1979. Bivugwa ko Baritazari yabanje gukurikiranwaho kunyereza umutungo w'igihugu no guhisha amafaranga kuri konti z'ibanga mu birwa bya Kaimani. Gusa urukiko rukaba rwamugize umwere rukamurekura. Ibi byaha rero bijyanye no gukurikirwaho kunyereza umutungo, ibi bikaba nta byigeze bigarukwaho n'urukiko mu kumurekura. Reka rero tunababwire ibyabaye ku banyeshuri bafashwe bari kurebera mu ishuri amashusho y'urukozasoni y'uyu mugabo Baritazari. Abanyeshuri 5 bo mu ishuri rya Kiliziya Gatolika ryo mu ntara ya Kivu ya Ruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo birukanywe burundu ku ishuri kubera kurebera mu ishuri harimo na mwarimu amashusho y'urukozasoni arimo aya Baritazari Mbange Ngonga wabaye kimenya bose muri Guinea Equatoriale ndetse no hirya no hino. Aba banyeshuri 5 bigaga mu ishuri rya Lycée Mangara mu gace ka Warungu muri Kivu ya Ruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bakaba birukanywe nyuma yo gufatwa abareba amashusho y'urukozasoni kandi mu ishuri. Icyemezo cyafashwe n'akanama gashinzwe imyitwarire muri iri shuri, aho kicaye kagafata icyemezo kuri iki kibazo cy'abanyeshuri bigaga mu mwaka wa 3 mu ishami rya Commercial Management. Raporo yirukana aba bana igira iti barimo bareba amashusho y'urukozasoni kuri telefone y'umwe muri bagenzi babo ku isaha ya 6 ubwo umwarimu yarari kwigisha. Iri shuri aba bana bigagamo risanzwe ari irya Kiliziya Gatolika, rikaba ngo risanzwe riri mu mashuri meza mu ntara Kivu ya Ruguru, aho risanganywe amahame ngengamyitwarire agenga abanyeshuri akarishye. Amakuru dukesha umunyamakuru Justin Kabumba wo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo avuga ko amashusho y'urukozasoni yariho arebwa n'aba banyeshuri 5 arimo aya Baritazari Mbange Ngonga uherutse guca ibintu ku mbuga nkoranyambaga nyuma yuko yatahuwe ubwo yabaga ari gukorana imibonano mpuzabitsina n'abagore basaga 400 barimo n'abayobozi bakomeye muri icyo gihugu cya Guinea Equatoriale. Amashusho yagaragajwe n'uyu munyamakuru ubwo ubuyobozi bw'iri shuri bwirukanaga aba banyeshuri birukaniwe imbere y'imbaga y'abagenzi babo, hakaba hasomwe amazina yabo, ubundi wayasomaga akavuga ko birukaniwe iyi myitwarire idashobora
kwihanganirwa yo kurebera amashusho y'urukozasoni mu ishuri, harimo n'umwarimu wari urimo gutanga amasomo. Ngayo nguko, reka tugane ku musozo w'izi nkuru rero, tubashimira cyane mwe mubana natwe umunsi ku munsi mu nkuru n'ibiganiro bitandukanye. Turabasaba inkunga yo gukora subscribe kuri channel yacu Ibendera TV, hanyuma ariko mukanadufasha gusangiza izi nkuru inshuti zanyu zitandukanye, hanyuma ubundi amakuru akagera kuri bose mu byiciro byose. Niba ushaka gutera inkunga Ibendera TV, ushobora kunyura kuri nimero ya telefone ikurikira, akamenyetso ko guteranya 250 79 17 00 Iyi nimero yakira amafaranga na message gusa, ubundi tukaguhamagara mu gihe bibaye ari ngombwa. Ndabashimiye cyane rero, nitwa na Cretine Rushwa, ni ku Ibendera TV. Mugira amahoro n'amahirwe, Imana ibarinde.